Yes, omurebo wa Kera Media News Center akandi zukango cyo kwano ukora ncho kiri chamana YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Bona tubatoroho kandi mbera nero nuje munonga ona kurera izoba nakuretera umuci aina maraka nkagentwiga intuga no kimanya arwaho umuci na ishongora je umucyane sinayelo aine face nunjini ko munyarwanda oba no munyarwanda nakwa natugambera twase kwa tumanye mbera kuko ni netamba nakutoyanzura amazina ge tugeno musino kureka tumanya tumanye no hana akora ki iki twase kwa tukitera kurunji massive tukiteka na kunuya eji interview na janti yaro mutakutegana sa mugambera areke kubana areke kucyankaranya niga kwa yene cyakwenda yari boyfriend wawe mugabo tubondekire mazana ari ba interview eji tureke ngo twase kwa tugera kurunji umisho twakwakira madam naturals urike amagaragara n'amaronje we bari kubonera bari kusima kuko wazari urari abarugo witu isinjiro bijire bakuchumanye no rugisinjiro ndio mwana uri wabukanga chikagati uri wachikagati ogara mu ruswa uru Tanzania swahili no jumanya na kimwe unonga tureze mwaka pera kaswahili bakuraho mu ruswahili obagambe tune banyatana kuguna na kuguna ndubwo kwa abantu boko nabakora tanukiraho. Jina langu naitwa Omwesha Abia, nawapenda sana watu wa Isingiro. Asante kwa kunipenda, asante kwa kufuatia muziki wangu, nawapenda sana, mnambarikiwe. Ati tenku marugaza warugaza inochi wahora. Takusemera. Nacha. Mazima narawagama mucha muziki ikindi tunacenga. Uka izaba kuroro mu nyankore tuyanzure. Bene tutanike kuronje porogaramu mutongore tufitambara parampara. Amazina ganje agakwenyine baranyeta Omwesha Abia. Then aginda kozesa aha stage they call me Simba Jike. Simba Jike. Simba chi message. Simba is a lion. Then Simba Jike is a lioness. Hey. Yes. Then Jike chochi kuchindo yakoba. Yes, it's a female lion. So I'm a lioness, yes. Bono Simba Jike. So you cannot just call me Simba and you cannot just call me Jike. You have to call me Simba Jike. Simba Jike. Yes. Ati ni wakwita Jike ni bana korenso. Jike nono ngoro kugira mbu ekikazi ate kikazi chachi. Wachenga. Ke abente. Jike chiri mu rurimi ki? No Swahili. Simba Jike. Yeah. Orichi. Tribe yawe. Ndio mwana w'umukiga kandi ndio musigi. Abasijana bakuzira kikona? Turazirente ngoro. Abo binamaryo. Binama ni wagine? Tukanazira tinkumanya buri omwine perspectives tribes na. Okay, Simba Jike no kunda ki? Omuriki. Mbarambo ni cyo kukunda. Yeni kunda kushemererwa. Kunda positive vibes. Bana mambo yenu liko muntu takunda ibintu byo kushemererwa. Ndakwehara kunda munonga ibintu byo kushemererwa. Mu ngere ki arimo kusemerwa ko kunywa. Arimo kusemerwa ko nosagasa gorfane fanike. Uko nebigambe birfane. Inkuna ibintu biso successful ibintu yo kushangabuka shantu congratulate ngo umuntu about mwana abantu bakurakurana all the time turo mu congratulate like ejembera ni encourage mnonga. Yes. Wajango de Omweshongozi. Yes. Mweshongora search. Currently I've been trying out all but I'm good at R&B. Turizoma kapera mu dakika kibiri. Tic-tac, akanikokeire mbebe. Yeah, iwera huka deka kushisha keire hane. Yorauka reka kushisha kire yana kwenda nana kwenda natakwenda kugira ngo uze kumusisira bwire. Or married? No, I'm very single at the moment. When boyfriend? I'm seeing someone. But I said I'm seeing someone doesn't clarify in boyfriend because akaje kuchigamba takachino yakigambire ngo girlfriend we. Mbona mchiriye ko mbyo kweshereka. Sikuze yo mkweshereka. I am single. Where anamanya haruhoda yose bahoruhoda baro mangu niwe so kigambire. But before you tell anyone I am very single. Zecho mugambire. No chikiriza. Taram kaza takwe namshije. Okay. Yeah. Aturi jena parampara turi ya profile ya Simba Jike kandi za kwika abiye cyenyine cyo kora no yenda ko kwantunda tumanye embera ko neta no tugira tuti tubara batubambuye na shortcut
Simba Jike no kora kuyashi I ekyo kujja kunkeche ne chikondera kimwe ncho nkunda kuriya na nomusira nenda kutengura umutima akaba nicyo yakoretera ngunda mwana wa local foods ni ngunda ekitoke most especially ngunda ekitoke akahunga then ebinyowa birumwe byenyanja ngunda munonga n'umutima gwachakwa ninja niyo mencha se kumanya no kuteka yes because ningukunda munonga ya okay nchuranje Omuziki nakunda omba musician nakunda musician ki bakazi ombashija all general internationally locally bona tu taro music tari international wara music yaro ga ikambuka kusangana no America Nagira ije kose ne international kuja mu tutuyo niko koro mutyaje ati upcoming ati nyonde upcoming cyo sango up ne chito kiri ruguru aruna yengera kubana yongera ruguru ishikino kuja nyonde musician chwanchi nakunda music kubona inkombure bo bede bakagitwukanya we music yake nikunda ka music abantu banje bacyase kunyeshongora music so come tune Omweshongozi kanava grey no mukazi yaneshongora yes wemwe no mukazi yanyeshongorire je ale Juliana je no bashogora burunji munonga I love Sister Charity nikunda walk away ninjani wa mukazi oya ochasinze ku surprising every time keba soza cheshongo it's very different no mcheshongo chia yarga ku shongoza so you get a different vibe oyero kujirambo ni masimba nako shongore chenje karagite he chenje akariyo mukazi akariyo muntu wotakasa predict iso kaje karaga muffin enza kare aijanka slow what munda ishonga when she's amazing this kind of music yayo kwesonga ni music cyo kunda style umsaya wako na style nyingi ndio songa na nibi music zozo tire ni music cyo kura bitoje ne nkora nyowe inkwasa kwa ninga yinkuzeka I wish ka cyo tomba baraganja ginyine no utakagambere gingana ki konkanto na kumanya ni bare cyo gukora Omweshongoro byanje nikunda icyo shongo cyo kwita show me nyane chomhanda show me the way ni chikunda because it has message yes very message Omweshongoro bindu message konkani I don't know I just love show me so much and on fire ichina koze na DJ Max I love it so very much kanya hamwe chintu chinabeta kwemanya chikakuya micho kwemanya no nkaija kwemanya ichi chinabeta kwemanya yes didn't know I could be nibasa kuba ntu videos it was all happening by surprise I didn't know I could write time kanta I knew ngari bani mbasa kwandandika ngamo nitakumanya mbasa kuhandika yeah ni wachiandikira yes ebishongo benjimana ni byanditse icyo cyanyori cyo muhanda kacandika kuri feeling ninga just kacandika like kujya handika ibindi bisongo cyo kumesa ni true story it was supposed to be a gospel song actually yeah it's supposed to be a gospel song konga later on twichiza nabi niza kora nabo twaja let's make it a gospel song yes so waza kuchura je it is chine sided like chine side chichikugwamo sana the general thing yeah Yene Simba Jike kana Omweshongozi omuruborengeri izoba turi tutambara nawe turebe imbara kuko rene tambara yashikuru takarugaho na ujanti yaje mutakwenda kutegana samugamo tereka kuncyankaranya ikigo kitira rubazo katuyene aba Felix kandi zikwana baguza enkito zo mutano abasanga aho muri kakoba arounda wanonda enkito na kusinga munonga imoba serebu beka kuza kugenda ari akaza kuzo mu kizungu noza gura enkito mudakikemo kubora inka stage okara yabaruka zaho bakoreze nkito ureke ngo asikono tambara kurunje na wano bouncing abaje omwana ngubaro natambura wacenga natukine Simba Jike kandi izuka ngo Omweshongozi wamani nakwa natugambera tonda tumanye kutandikana music akatandikana bwireki kandi cya mu forcingire kugira ngo atandike kweshongora niciye bakwakira natira izuka katandika bwireki 12 abena kumwe lockdown hano tujiro mu lockdown muheru ngukwa kiki 10 nkomwe utandika kweshongora yes ndibwena hachimanya even can sing yeah uri myapembe ine myaka 23 yo bukuru ko kiri mu kimito yeah ukaje myaka uri mukaza kwetegereza abantu becyaro nayi nabana tenazuma utazanga nasuma because abishine baraka kuzara ekana abo kuzara kare cyo kiri cyoroki aturwaza nabana basoma first born ari myaka ni myaka mukaga zinga
first born urugazo we ari mbana bashatu kumiberne na kumwe ubutandika kweshongora so kweshongora yes kano kora cyo kabanje anti struggles nyingi munonga very many struggles a lot of them it's ndakwasa kusitama hati nkatevi ni byinshi munonga nyukanda akora mu magumu korum shijo mwaduka yeye nkawa ize view tugayo mwazo inaona berenguruza mere yeye mwazo deliveries yes then ina berenkera kusimura yes so mwenu ni myingi katakora mu magumu till iPhone music kuza kugira ngo tanike music ukakihirira nkayi kanjiro wa Drizzy Beats shout out to Drizzy Beats mshije amani munongo go mshije sharanga ijankwate yes so Drizzy Beats kantu jireyo then yajaye twagane ko kumana mugani nanje ipansing manu karenkani impandika kandi pandikira aba producers atinza yo kumuguze idea yanje ngumonyete kwandikira aba artists aje can you sing njirayo tuchiza sharamutwara ukaro chongo basa kweshonga kugota ukina kuzo studio no I didn't know ngani makweshonga nyokuruga kalento and dancer so nyebe kuzoshonga ngata kubimanya ngani mbasa kweshonga abakuruga cyo dancer ambapo gunyenya kuzana yacho people abantu abane beni performing they can tell I'm more of a dancer so Drizzy am opportunity pakora audio yanje abanze tokora video yanje yakora seho twijampo tukashye bona we muto yakutera music yes Drizzy cyari wangu bari munonga kuteko gwo mwana music embere basikone tambara kurunje munonga he was a nice person ate ne byose mubinda apparently ni from kamshanje byose mu musanzo mu mutandakana kuruga 2021 bishahati ya 2023 challenge zo sangira ni challenges zoni nyinshi omwe abantu baza kugira music wakore edit yitu yaba westana wa umujungu munonga I've got a challenge yo kugira ngo nibanjanye shongora urujungu rwinji babo urujungu rwinji cendeza ho so no isharu kugora mpora so ngana kugira ngo almost simulation so konka no hirwa ndio kamera tarensonga arabona antia no hirwa ofunanka omuntu akuyamba yes ofunanka omuntu akuja ikigambo cyandika nicugwira handika hoti handika bwira so burizo if omuntu yana following music wanje no reba from even the videos buri cyesho ngo kingita na rentanso ine kikubanyegere then yijanchita yes okay tukoreba ngo reno genda toka tunje mu challenge manyo music yeje arimo izubu bumwe especially kitaba season kureba ndakwata mukono gusanga ndakuteko mbindi ndakupromotinga ndakutamza music yawe genaneti ndekora akasokonto kwasaganya ko kanya ndatugere pankwi istoka kirubina ati ngamanyambo vari yo kweha abantu niyo bakukwatira torashange omukazi ari kwekorera okenda kandi ati omukanyi sesete Nyencho wachura mukasi na yekora deno jo mukanyi sesete wape mazimo nabora bi so that's why I work that's why I wake up a day and nyonyo ko in business inconvenience I involve myself in so that I'm not manipulated by money yes and of course abashira toka ababinga bine kugumana bakurona nabafutiganisa but aba approach that they know how we deal it keep calm echikurokora of course at the moment no approaching at a point kuja Simba ni kumbasa kweli Simba ni kumbasa challenge basa ngoro mtu amana basika sana bakuti of course it is akombirwa ngwana of course but nishipata mke chintu churunja at the moment it's very helpful because I've been kwenda bankunde mwe bari kukunda barankunda kumina actually monjerichi just by fun chiro namanisa yes abantu abakunkunda abakufayo Simba Jike kwa kugira ngo atwafana umusisha noda musiza ari mukategori mweno ni nomusija ari kutina mukamaranga wanje because omusija ari kushaba omusija ari kufayo it's very hard kushanga twine muke kuyomba yomba because nomuntu ari arabe na etwara kandi
yes kandi nkunda omushaija w'omukozi mwana abashaija b'abanafuno bantama abasaba banafu mwenu bantama yo tinye nokunakosa kusigamba yes omushaija w'omunafu azimana mujyango omunafu natine sente hari na binde sente kukaba abanafu sente zeye takabasa kugira ngo mugire kimwayigasira mukoreho nka project ningaje ari nka payroll ga mushara gwe ashiko umurimo kuguraho tujete wakuruga cyo ndo mu in future yes umutari kureba hare kunsinga kandi abo mushija nyombo mukazi atakabo mukazi kandi yeah okay ndo kureba okay tunatambara ko nje kora mpara tunashemba Jike Simba Jike sahe jero no yerekera neza nyonyi no kwicereza mbobire butari wahari munonga and I'm very sure hinur gar Kenya makoronda kakakiripo na Uganda barufani ko kujanka waba superstar like in the coming years bija bakaba kuronda baronda bwakaro bwakiripo bwabeno okora bagira Simba kayabireho na nogu ugaza chapa twagerera Rugasta kariya chapati yaro gitsera hose takariya Rolex yenkoko turi hano ahiti no bakore ibyo tuturetere ndize nake gifo so takariya Rolex yenkoko nanyira ko bokafundikirege nkibasika okay kiriya Rugasta kariya Rolex yenkoko bwana isaidi tunenza kuri Rolex yenkoko Simba Jike rero twasaganya twasakurira ndiyo tere not now really no tina kuri mu kamera ikinchiro kiro nomo yacinzi kujyana ntina kuri mu kamera yatina ngututakarebe imirire ye numa abaciga barariya ndiyo mwana ari singo tikabasa gumaninyereke muzanje mu kamera tokahera ashwegwe naye kwataje uri akajya waboranyendo unkune ko kundo utaranyendo ubireke ayo bukawaho tubarakune ko kori okay oyerekerere nkai so nani kugira nyonyere bombire butari bahari I'm going to be one of the best females of this country performance wise vocal wise mbenu buri chumwe I am very sure akaka video baza kuja bakaronde bakagarike bakaplay bajogo mwana kashitugamba very true nyombere butari bahari I see myself very far. Okay, mukasongolera management ninga just to chisingo. No, I don't have a management at the moment. Yes. Ndakora nyenka. Yeah. Ukonenda management. Tine Omweshongozi takachenzere nkecho. But to me at the moment, I don't know. Kama kara akunde. Yes. Hata kunzire I will still work alone. I have no problem. Talk for you. Ni fayo but Nashinto takai. Gana na jati katuna nyamba ne mirokota de. Atwaje ti. Tona tukara bo mpafe mwe. Cause tukukura mwe bakaba ba sister mwe bashwego. Kandi tuna tukuzuke kora ki? Shwego. Yeah so ekirije ntecho. Nalinda kugira ngo hangane wakora akoba no musiki wedini bazodi wadini ki. I think tigamba. That's one thing that is so private about me. Dini yeta kujigamba. My relationship with God is private. And my relationship with other people are very private. Yeah. Nichurunje mnonga. Tunatwine Simba Jike tunatambara mpara tumanya amushiki. Simba Jike nturangu no cyakubona isongoro mu bandi. It's true ninga. Yeah, very true. Actually, I think nyoko shongora mti. Baraka tambire chikutakutana kwa. Omwaka gonyine kuratangiye mu kweshongora. Mugwaje mbandi. Skylanta Uganda, big up to my boss. Skylanta Uganda akanshanga owadrizi. Anje bishi ogomwichika na nyomwe ni manya kwemegana gombantu. Nyongale ko opportunity ni mana nyijire. Anje so yagumana ndebaho. Je ogomwichi. Na kora cyo uri amjana ishongora je. Mugambira ishabe na backing. By that time there was Ruben and Sia baby. So nataka kubakinga Sia na Ruben. I am so grateful to Ruben. Seba Ruben, may God bless you for me. Seba Ruben has guided me a lot. Yes. Omubandi. Ncheshongwa je akora kuba. No jiroti. Aje jiroti. So throughout the whole thing, Ruben has been nakuja na mahata kienda chimreba but akangaidinga through na manya what I'm supposed to do. Yeah. So band has added a lot building na stage confidence yanje. You're about so I'm happy and I'm glad ikavugana band. Yeah. Tuyene Simba Jike
band ni yejo naenda management kana naenda management ine sente ine sente uzaro bazu nado musizo mukozi ndabwo no musizo munafu ndano chenga iwabo lyoko kumwepikira salawo omutya nakwera nakusanga on my social media platforms TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, just type in Simba Jike. Nataka space ninga tap space. Nataka space Simba Jike. Neba kunde tena ndio. Yeah, no kanya. Okay. So far tsaje no music yene wensia. Hari bishongo bibiri biyomza kushobora. Been quiet for long. Batebishongo bibiri hari kimwe kiriya project Matayo aro DJ Mats nanakwasuza ka project ka EPK, so I have a collaboration with him again. Then I have a single also coming up, so stay tuned. Abanje msubscribe binge muteka kwa notification mujenguche echabuche askara jenguche bari inde notification when the things come baza kwamba bara alertinga. Okay, yes, tune Falcon na kora film nje munongo. Okay, uze kumbuka na manya ngatakuwa no takambera. Yes, chakona kwa sample film video of videos I've worked with Jike most of the times. Visa ina team yayo kwe ibakorengana nayo. Yeah, but my chomcha DJ Mats kwa umshiro kweta kwezi photography nuna koze so far mbo bantu binakozere nabo. Yes, Falcon yajara mnakoreza for free sponsorship ya makeji ya video ni chiriza. I'll be grateful no ukweta gechi zako mbuza Falcon atugambire zakumutere simu kara chiriza Simba Jike utaimu akore video baka na kwa video na design na china chawali ya shaka chichiri mobso sire mobso ya chuwede anijangu turimo kwendera Simba kanyida jure kigambo cyo basomana bambere mutari na kureba especially music ya western mudireba takazira kigambo kikondo music ya western yo muramwe Yes, muri Omweshongozi abantu kuri musection bafuna sente kunkiyime ka western. Ndio Omweshongozi bari ground munonga than on media. Like umuntu kutambura munonga. Wana utamana bando no ibintu bingi. So me I'm happy and I'm proud. I'm going to say this. I'm so proud ba western Uganda. I'm very proud of it. Most especially ngolo abasikoza batabizi. Doing great music. Though abantu basakumana babagira ejo music yitu istwabichenga, just do it on your pace. Umuntu naza kusobira nichiriza aja kandi konka bachikora wachenga. So I feel abana bari bakora waka murungi what noticed audio zitu zirinka different and I'm sure we are a little bit scaring the central people at a point. Yes, me I'm very proud of you guys. Naja toka wa mission Western tubaraba abesombizo babiri bonka hano hakandi weje na Omega angawanje niwe twara nawazo mu central. Let's not take count. Of course central yabeshongozi binje nabo mbawone baba wazo mu central wali bajata eri mu western wali eri na Omega iwiwe nsakura ryari. That's what you mean. Nyenda tuichiriza ningu buri kimwe kinakire akari obwira batakumare kana kari akire Omega ari ati nurukumanya akirekeka kahika bakora ki ari akire aka Uganda kera amanye ekahura yashobegwa baje bishaka twire and I've been here. You get, so I feel nubyo mwe nakirekeye ko kushininga akire kushininga obwire bombo buriyo. So I believe ngo kuna nakugambire central hariyo ba artist ni tabitakumanya nguyisha kuntu tujya bishogwe no nkanga. So I'm non-toxic. I don't take anything. I'm naturally vibe, most especially abantu aba kuma family yanjye, the Bagenyi family from Tanzania, like side ya mama wanje bakimanya mweni twe hanga kato mukono gwa vibe. I am naturally vibe. Ikigambo cyo gambera Omweshongozi na special baro natandika anagataka ikibazo ninjaka miro tukareke tutakaharatwa ubire nishika you just do iyo cyo gukora kikore hazo kikazano kigumeho obwire bwatse kubukika nabaza kwiciriza utakapa kuka ukaba wakoze iki cyabonire kosa korokare ya leta uri ya leta kino kaca
ekikanchireke tikyabonera kankorecha no uma pesi yawe obwire bwokubura ike ntuza kumanya nikiri nanda koreza korabo oh ready well we can see through it chini kuzumi naza kumura no kutambara nawe style yako aine audience yeye ko muntu nyine audience yanje ko muntu so I feel kanazo nakora no korabo ninyija kumanya abantu abandi bita kumanya na waba naza kuvugana abantu abandi ababe atakumanya which adds on our fan basis when you watch it turarenga hano ya izukana drama yuji kandi turi Akera Media News Center Facebook Twitter Instagram TikTok tubajira iminsi no kureka tukoreza ibintu bingi warebe cyane cyaba kibi manyangu rugazo no kubona agena iminsi no kureka nakora cyane kisisa kandi tukanga urugazo we umuntu akora video za Omweshongozi na editinga kurunje munonga nakwata kurunje munonga video ni nyingi zako zero Western region poze gazo kajanga akakora video yo ha rugazo kajanga video yo akoze rero yo ndizo hari izindi zo kucha editinga nkeyo hari umusaba Omweshongozi w'amano wanga ngiro mu Western region kajanga meyo yayona ni bagikozere uguno faruko no yakoreza video for free ibindi no zakugenda mu isoko reka shootinga rachigamba mu kamera aire nakashongoro karuzi kasya no manya bena karebere no manya yes izukanguri Akera Media News Center twatambara kuno jomiso aiza kandi afaliko na jomiso kana kora video akandi uyaheriza umushi video yabusa no mana akigamba kugira ngo na kugira ngo turi mu management turi tukora management Akera management turimo gogo wa video tune n'abandi nkaranga yakwasomero kasanga uko no twamutwara bitininga wasanga byayanga cyafana n'abandi parampara batagatunye management sako tugambera atari kamera takarugaho nasigara drama yuji urusingi